بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı cemaat, bugünkü cuma hutbasının teması kança jol ayttık. Dagı da aytıp keletibиz da. Aram adaldın ortasında ayırma. Aramdan kaçуу. Tema ушундай, men koygan tema. Şeytan ani tek koygula deydi. Men atagan temany, men koygan temanın ulandıсын azır sabактын жүрүшүндө түшүnүp аласыз. Эмнеге ушундай тема койду экен деп эгер таң калсаңыз. Аллах Таала дал ушул адал арам маселесин козгогондо пайгамбарларга түшүргөн буйругун жалпы момун мусулмандарга дагы түшүрдү. Мисалы, Аллах Mü'minun suresinin 51. ayetinde Peygamberler hoşunda buyruk düşürdü. Estağfurullah billah. Ya eyyuhar rusulu kulu minat tayyibati ve a'malu saliha sadakallahul azim. Ey elçiler, ey peygamberler, men bergen rızkının adalın gana jep paydalangıla da anan jakşı amal jasagıla. Şunda ayet düşürdü. Jakşı amal jasoo üçün sen birinci adal kiyinүүң керек, adal жешиң керек, adal içүүң керек деп атат. Караң. Jakşı amal jasooң üçün, takva boluşuң üçün, namaz turguzuşuң üçün adal tamak, adal tiştem, adal uğurtan boluş керек деп атат. Ayet düşünü ушундай. Кейбіркілер айтады ғой, намаз тұрғыза албай атам. Тұрғызу еле, бір-екі күн оқығаннан үстінден бір жүк басқандайлы намаз тұрғыза албай қалып атам. Демек, анын же уртамында, же тіштемінде күмөн бар. Же киімінде, же базардағы ішінде, же таладағы дыйканчылыгында, сепкен үрөнүндө арам бар. Эми жалпы адамзатқа түшүргөн Аллах Тааланын буйругун угуп көрөң. Estağfurullah. Ya eyyuhellezine amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadakallahul azim. Bakara suresinin 172. ayeti. Ey imanlı bendelerim, men bergen rızkının adalın gana paydalangıla. Veşkuru lillahi İn kuntum iyyahu ta'budun. Egerde Rabbingерге ibadat kılam deseňer, anda şükür kılууну da үйrөнгүлө dedi. Demek uşul jerde eki nerseni aytты. Buyurgandan keyin. İbadat anan şükür. Bul degeni kim adal tamak jey alsa, al ibadat kıla alat, namaz okuy alat, anan şükür da kıla alat dep atat. Kebirkiler şükürsüz yaşayt. Debeli şükürüne veredi, bilesiňer mi? Taptaza ele jüredi. Bir nese deseň ele şükürüne veredi. Hiç razı bolboýdy. Hiç razı bolup ölbeydi şol. Üyü var. Sizin üyüňizden de jakşy, men üyümden de jakşy. Temir tulpary var, barlyk nesesi var. Şükürüne veredi. Nege? Anke anın kiyiminde bir gümön var, aram. Anın jalpy jaşoosunda bir aram aralashıp kalgan. Hiç razı olmaydı, şükür kıla albaydı da. Ha şükür kıla albagan, al ibadat da kıla albaydı. Demek şükür, ibadat kıla albagan insandı, bile verin. Je kiyiminde, je tamağında, je özün namaz okuyan jay namazında da aramlık var da. Je tağıngan saatında, je tağıngan şakeginde aramlık var. Bir bilim, eğer de aram kiçineke iğnenin uçunda aralaş bola turgan bolsa, anda sizdin turguzgan namazınız kabul bolbayt, şunu bir bilim. Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah'ından razı olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tayekesi. Peygamberge en yakın insan.
Ulu sahabalardan biri. Bir gün Peygamberimizin aldına kelip alı şunday dedi. Sahabaların köpçülüğü o Allah'ın elçisi. Mağa batağınızdı verin, mağa Kuday Teala'dan munanı suranıp verin, mağa Allah Teala'dan munanı alıp verin deyip Peygamber'de ortamışı kılıp surana verçeli. Sa'd ibn Abi Waqqas Peygamber'e oluttu mesele menen keldi. O Allah'ın elçisi. Allah Teala'dan suranıp dua kılıp berinçi. Uşu Sa'd ibn Abi Waqqas'ın batası duası. Hiç kaçan kaytarılbay kabul bolsun dep Kuday Teala'dan suranıp berinçi dedi. Peygamber aytты. Menin dua kılışım şart emez. Bata kılıp Kuday Teala'dan suranışım şart emez. Batаңдын kabul boluşu senin özüngde turat dedi. Peygamber şunday dedi. Bolgonu atıyb mat'amak tekun mustajab da'va. Sadaka Rasulullah. Peygamber aytты. O sen tiştemingdi oğuzuna salgan tiştemin menen oğuzuna kötörgen uğur tamыңды ile adal kıl duan kabul bola beret dedi. Kara. Biz uşul жерге kelgende жалқаулық қыламыз, жалақайлық қыламыз. Ептеп курсаға кірсе болды. Қаяқтан, емнеден, қантип келіп қалған, арам ба, адал ба, же арам же адал екенін білмеген, ортадағы күмөн бі, ал қызықтырбайды. Ептеп жесек болды, içsек болды, кийинсек болды, тағынсақ болды, жашасақ болды, отырсақ болды, шул. Анын арқасындағы өте олуттуу нерсе унутта калат. Өте олуттуу нерсе эмне билесизби? Мына бүгүнкү кас катар тизилип окуп жаткан намаздын баарынан кол жуабыз эгерде кийимибиздин кайсы бир жеринде ийненин учундай арам боло турган болсо этият болуң. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ишенсин деп бизде бирөөгө бир нерсе айтсаң ушундай болуп калыптыр десең жандагы шериңер андай болбосо керек десе эки эл карап туруп биракей өлүп кетейин дейсиң го. Чын. Sen bul ölüp keteyim dedi. Demek anık. Andan bolmasa dağı bizdin kiçinemizde ошентип антыш этилек. Жаман айба, коркунучтуу нерсе антыш этилек. Билесиңерби? Нан урсун деп. Чын. Асмандан 6 бычак, жерден 7 бычак деп берсең бүт бары ишенип кетет. Сенин жалганың деле чындай болуп кетет ошондо. Пайгамбарыбыз ант ичкенде, демек ал бизге окшогон тамашалуу ант ичкен жок. Валлади нафсу Мухаммадин бияди. Мухаммадтын нафсы колунда болгон Аллах менен ант ичем. Бул дегени Аллахтын ыксы менен ант ичип айтам, ишенип койгон. Эн-ар-раджула яхдифу ал-луқма ал-харам фи жавфи ма ятақаббалу Аллаху амал ай 40 яуман. Мына сага. Пайгамбар айтты. Эгерде кайсы бир инсан тырнактай же андан да кичине арам аралашкан тиштемди оозуна салып жеп ала турган болсо, болду. Аллах анын 40 күндүк ибадатын кабыл кылбайт деди. 40 күндүк ибадатын кабыл кылбайт. Ошон үчүн ар бир нерсеге көңүл буруң. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmu min as-suht war-riba an-nar awla bih. Sadaqa Rasulullah. Кайсы бир наристе, кайсы бир дене арамдан келип кала турган болсо жарык дүнүйөгө, сүткорлук менен, арам мамиле менен келип кала турган болсо, ал үчүн тозок жакшыраак. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи бир хадиси бар. Куллу жисмин набата мин сухтин фан-нар аула бih. Аргандай наристе, аргандай дене инсан арамдан пайда болуп кала турган болсо, ал үчүн тозок ылайыктуураак деди. Ойлонуш керек да. Ойлонуш керек. Кагылайын жамаат. Кээ бир адамдар бар. Ооруп калгандан коркуп, адалдан баш тартат. Билесизби шуну? Ооруп калуудан коркуп, адалдан баш тартат дагы. Вала яхтамун минал харам махафатан нар. Тозоктон коркуп, арамдан баш тарта албайт ошолор. Манеке. Ооруп калгандан коркот. Ушул мынтет да мисалы. Койдун шорбасын алып келсе, мен давлением көтөрүлүп кетет дейт, ичпейт. Бирок ошого кичинекей рюмкада арак алып келсе, ичет. Барбы ушундайлар? Кичинекей бир тамак алып келсең, кан басым көтөрүлүп кетет. Жок, мен врач.
тыйган дейт. Жанагыга келгенде врач анча-мынча алып кой деген дейт. Оорудан коркуп, адалдан баш тартат, бирок тозоктон коркуп, арамдан баш тартпайган адамдар бар деп атат. Карачы. Не деген сөз? Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кыяматта инсан эки аягынын эки бутунун үстүндө ушинтип турат. Качан гана ага 4 суроо берилгенде ал мүңкүрөп жыгылат. Ошонун 4-үнчүсү кайсыл десе? Hatta yus'al an malih min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Жыйнаган мал мүлкүнөн, байлыгынан, капитал дасмиясынан суралат. Кайсы жол менен, кандай жол менен топтодуң да, анан каяка жумшадың? Караң. Кайсы жол менен топтодуң, каяка жумшадың? Адал жол менен киргиздиңби? Же арам жол менен алып келе бердиңби? Болтур жыйнадың. Каяка жумшадың? Кумаргабы? Сүткорлуккабы? Же мечиткеби, же Кур'ангабы? Адал рызкы, адал тамак, адал алкым болуунун биринчи мөмөсү. Адал издөөнүн, адал табуунун биринчи мөмөсү. Таптыңыз, пайдаландыңыз, сизге бере турган мөмөсү. Ал эмне? Ушул адал рызкыны издеп табышыңыздын өзү, ал ибадат, ага сооп аласыз. Шуну бир билиң. Ошон үчүн мына ушул жамаат бул жерде жоктор деле, мисалы бизди сыналгыдан көрүп тургандар же башка жактан көрүп тургандар. Россия жергесине барса, мисалы Кореяда жүргөндөр, өткөндө бирөө Вьетнамга барып мага айтып атат. Жана башка жерде жүргөндөр адал тамак издеп кыйналдым дейт. Демек ал адал тамак издеп кыйналса, жүрөгүндө ыйманы бар экенинен анан издеди да. Болбосо аралаштырып ура бербей беле. Демек ушул издөөсүнүн өзү ал ибадат, айтып коеюн. Кадимкиде ибадат, намазды кыйналып окуганыңда ибадат. Ага сооп аласың издегениң үчүн. Кана угуп көрөйүнчү эмне дейт экен? Аллах Таала өз аятында сонун. Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун. Садакаллахул азим. Эй имандуу бенделерим, мен берген рызкынын адалын гана пайдалангыла. Кудай Таалага шүгүр кылгыла. Эгер дагы ибадат кылам десеңер. Субханалла, мынеке. Караң. Сен адал рызкы изде, жыйынтыгында сен ибадат кыла аласың деп атат. Дал, караң. Адал рызкынын мөмөсү сен ибадат кыла аласың. Мөмөсү караң. Эгер адал рызкыны аралаштырмай издебей, аралаштырып пайдалана берсең, анда сен ибадат кыла албайсың. Адал рызкын издөөнүн өзү да ибадат, андан кийин дагы бир ибадат кыла аласың. Намаз окуй аласың, орозо кармай аласың жана башка. Экинчи мөмөсү, адал рызкы издөөнүн экинчи мөмөсү салахул кулуб, жүрөк оңолот. Жүрөк оңолот. Эми бизге көп адам келет да. Көп адам келип мынтет. Киргенде эч жөн кирбейт адамдарчы. Ассаламу алейкум, майрамыңар менен де бир шамдуу кирген адам көрүлөт үчүн. Мага киргенде эле эки каш биригип калган. Дегенде ооруп баштайсың өзүң. Үшкүрүнүп кирет, же таянып кирет. Эмне десең, бирим эки болуп айтат. Билем, что мен бирөө карады алып мени байлап койгон. Байлангандай сен арыстан билем. Өзүн өзү ушинтип жүрө берет да. Өзүн өзү. Аны дем салдырса эле баягыча чечилип кете тургандай да. Кара, жүрөгүн бошото албай жүрөт. Эмнеге? Анткени ал арам пайдаланып алган. Эгер адал пайдаланса, анда жүрөгү жарайт деп атат. Эми карап туруң. Пайгамбарыбыз иннал халал баййин вал харам баййин. Аллах Таала адалды да, арамды да ачык айкын көрсөттү Кур'анда, китепте. Ва байнахума муштабихатун ла я'ламухунна касирун минан нас. Адал менен арамдын экөөнүн ортосунда же адал, же арам экендиги билинбеген иштер бар. Аны көпчүлүк адамдар ажырата биле бербейт. Фаман иттаqa шубхати истабра'a лидиниhi ва 'irdihi.
Эгерде кимде-ким ошол адал арамдын ортосундагы адал арам экендиги билинмеген күмөндүү нерселерден өзүн тыйып жүргөндөй алса, ал эки нерсесин сактап кала алат. Бир, динин, экинчиси абирин, өзүнүн адамгерчилигин сактап кала алат. Малдын деңгээлине түшпөйт да. Айленми, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ Адал арам экендиги билинмеген көпчүлүк адамдар өзүн кармап турган нерсеге бирөө келтирип, билинбегенден кийин адалга жумшап туруп, адал экен деп туруп, адал жакшы ниет менен жей бер деп, кие бер, пайдалана бер деп эгерде ошого кол сунса, وَكَأَنَّمَا وَقَعَ فِي الْحَرَامِ демек ал арамдын өзүнө чөмүлүптүр, арамдын өзүнө отуруптур. كَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى Бул бир койчуман сыяктуу эле. Бир койчуман сыяктуу. Кой кайтарып жүрөт. Бирок чегерага жакын кой кайтарып жүрөт. Мында тосмо чегерага жакын. Юшик ан яртаа фи. Ал жүздөгөн, миңдеген койлор ага башыйбайт да. Бирөө койлордун жарымы буякта оттоп атат, а жарымы барып тосмонун кычыгынан тосмонун ичиндеги оттоп койду. Ал тосмонун бул жагы эле аныкы. Ал жагынан да оттоп койду деп атат. Ала ва инна ликулли маликин хима. Угуп койгула. Ар бир падышанын өзүнүн чегерасы бар. Ар бир өлкөнүн өзүнүн чегерасы бар. Тосулган, белгиленген. Ала ва инна хималлаха махариму. Билип койгула. Аллахтын чегерасы арамдар. Арамга жеткенде өзүңдү тый, тияк өтпө деп атат. Арамга жеткенде же арам адал экендик билинмеген нерселерде ал чегара деп билгин, тияка өтпөймү болду. Ала ва инна фил жасади мудга. Билип койгон, денеде муштумдай болгон бир эт бар. Ида салуха салухал жасаду куллу. Эгерде ушул эт оңоло турган болсо, анда дене оңолду. Эгерде эт бузула турган болсо, анда дененин бүт баары бузулду. Ала ва хия ал-қалб. Мен айтып аткан ал муштумдай эт, ал жүрөк деди. Карам. Ушунча айтып келип, адал рызкы эмнени жаңыртат, эмнени оңдойт десе жүрөктү деп атат. Карам. Адал рызкы ал жүрөктү жарытат. Жүрөгү жарыйт, жан дүйнөсү мыкты болот. Ошон үчүн Имам Ахмад бин Ханбалдан сурашты. Биметалинул кулуб. Жүрөк эмне менен нурданат? Жүрөк канткенде жеңилдейт. Жан дүйнө канткенде жарыйт, айтыңчы. Десе ал айткан бир эле сөз менен. Би аклил халал. Адал жеш керек, ушул эле болду. Адал жеш керек деди. Адал эле жей турган болсоң жүрөгүң жарыйт. Ал эми үчүнчү мөмөсү адал ырыскыны издөөнүн же болбосо адал тиштемди жештин үчүнчү мөмөсү кайсыл десе, мин асбаби хусули саада вал хаята тайyiba ал мутмаинна. Инсан өзүнө жай баракат, бактылуу жашоону алып келет. Адал тиштем менен инсан өзүнө жай баракат, бактылуу жашоону алып келет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Жакшылап угун. Пайгамбар мындай деди: "Арбаун. Иза кунна фика фала алейка ма фатака мин ад-дунья." Бир төрт нерсе бар деди пайгамбар. Бир төрт нерсе бар. Эгер ушул төрт нерсе сенде боло турган болсо, дүнүйө сеники болуптур деди. Сенден өткөн бактылуу жок. Дүнүйө сеники болуптур. Сенден өткөн бактылуу жок. Дүнүйө сага чөгөлөп келиптир деп атат. Ушул төрт нерсе болсо. Кана? Биринчиси эмне экен? Хифзу амана. Хифзу амана. Аманатка бекем болуш керек. Аманатка өтө бекем болуш керек. Аманаттын туу чокусу биринчиси иман, экинчиси намаз, ибадаттар бүт бар да. Андан кийинки аманат сиздин денеңиз, жыныстык мүчөңүз, бирөөнүн берген буюму жана башка. Айтор толтура. Аманатка бекем болуш керек. Экинчиси кайсыл? Сыдку хадис, чын сүйлөш керек. Үчүнчүсү кайсыл? Хусну халика, көркөм мүнөздө болуң. Эми акыркысы иффатун фи таъма, адал тиштен болсун деди. Машалла. Ушул төртөө сизде болсо, дүнүйө сизге чөгөлөп келиптир. Сизден өткөн бактылуу инсан жок деп атат. Мына сага аманатка бекем болуң, чын сүйлөң, көркөм мүнөздө жашаң, адал тиштемдүү болуң, адал уртан мен.
Adal alkın bolun. Adal tamak jeştin 4-cü mömösü. Allah Taala sizden tokumunuzdu ondoydu. Urpağınızdı mıhtı kıladı. Tokumunuzdu ondoydu. Urpağınızdı mıhtı kıladı aytıp koyayım. Sizlerin aylığınarda dile bar. Sizlerin aylığınarda dile bar. Жақшылы кишилер болчу, негедир ушу балдар майдаланып жаман, көчө таптаган бир аябай ата-энесин какшаткандар чыкты да деп сиздер да айтып жүрөсүздөр ушул мезгилге чейин. Ал силердин айылыңарда көчөңөрдө деле бар ушундайлар. Караң, адал тиштем перзенти тукумду оңдойт деп атат. Исмаил ибн Ибрахим ал-Бухари. Имам Бухаринин атасы мындай дейт. Qarab turing. La a'lam fi jami'i mal dirham min shubha. Men sırttan uyga alıp kirgen tamak aştın içinde aram emes, aram adal ekendigi gümöndü bolgon nerse de yok dedi qarab. Aram emes, aram adal ekendigi gümöndü bolgon nerse de yok. Men uşunçal adal mıhtı nesen alıp kelgendigim üçün oğlum sahib el-Bukhari olup atalып atadi. Qara, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisini jeynagan İmam Bukhari. Atası en mıhtı adal alkın bolgondugu üçün balası şunday bolup çıkıp atadi da. Hazır aymağınızlarda en mıhtı Kur'an jattaganlar bar, öte mıhtı alimler bar. Alardın atası men apası oşo balasının tamagın, giyimin, jatkan töşөгүн бүт бардыгын adaldan kılgan, jöndөн jön çıkıp kala berbeydi. Oşon üçün İmam Abu Hanife doğrunda Irak'tagı hücrada okugan ballar egerde bazardan bir nan alıp kele turgan bolsa, sen okuy albaysın dep aytap jibergen medresede. Sen okuy albaysın degen, sana ilim jukpayt degen. Qaragıla, bazardan egerde bir nan satıp alıp kep jey turgan bolsa, anda sen okuy albaysın aytap jibergen. Emnege dese, aga adamdardын gözü düşüp suğu girip kalgan, sen uşu menen buzulasın degen. Uşunçal dengelde taza kırmaşkın. Adal rızkı izдөөнүн, же болбосо adal tamak jeştin 5-ci mömösü qaysyl dese, min esbab icabeti dua al duası kabul bolot. Duası kabul bolot. Subhanallah. Duanız kabul bolbay, ullam öyle suray bergenden jamanı jok da çındap aytkanda. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Peygamberimiz zekara ar-racule yutilu safar. Peygamberimiz uzak safarga çıkkan bir kişinin okuyasını aytıp berip atat. Eş'ase aghbara. Çaçı tozugan, sakalları tozugan. Öň tüsü şamaldan ulam uçkan çaң kumga bop-boz bolup kalgan. Al jetelep kele jatkan tösü kaçıp ketti. Üstünde ilingen, asılgan kurjundagı bir gözündeki susu, bir gözündeki tamağı menen ketti. Hiç nersesi jok kaldı. Jö al iki kolun asmanga kötörüp, ya Rab, ya Rab, ey Rabbim, maga su ver, maga güç kuvvet ver, maga tamak ver dep kıykırıp iyilay dua kıla berdi. Ve mat'amuhu haram, anın bayarakta jegen tamağı özü aram bolçu. Ve meşrabuhu haram, anın içken susunduğu da ele aram ele. Ve melbesuhu haram, anın üstündeki giyimi de aramdan ele. Ve gudiya bil haram, al negiz özü aramdan payda bolgan dünyaga. Fe enne yustecabu lidalik, anın duası kayaktan kabul bolsun dep atat. Qaragala. Kantip kabul al gömököyünün үйүнү чыкпай калганга чейин көзүнөн жаш эмес кан тамчылатып кыйкырса деле баары Аллах кабыл кылбайт, анткени анын үстүнөгү кийими арам эле деп атат. О, кагылайын жамаат. Үй бүлөнүн оңдолушу, намаздын мыкты болуп тургузулушу, бата тилек дуалардын тынбай кабыл болушу бул өзүбүздөн кагылайындар. Өзүбүздөн, тиштемибиз менен ортамыздан, бул кекетектен, алкымдан. Adal tamak jeştin 6-cı mömösü qaysyl jeyintiги? Huwa min asbab dukhulil janna. 5'ke kiresiz. Allahu akbar. Adal tiştem al 5'ke kiresiz. Şunu bir bilin.
adal tiştem, adal urtam, adal alkım insan al beyiştik. Şunu bir bilen. Peygamberimiz mınday dedi. Kebir adamlar var. Allah Taala tıyıp koygon yetimlerden hukukuna, je Allah Taala tıyıp koygon mal mülk baylıkka özünün mençiginde kol uzatışıp, yep, içişip, giyinişip paydalanışat. Alar kıyamatta beyişke girbeyt. Felehumunlar, alar tozokuluk dedi. Karan. Beyiştin tigi yetimdin dastorkonundağı nam adal özü. Adal. Oşonu jeş özü. Uşul kıymılı haramda. Al adal özü. Biroq biz üçün haramda. Emnege? Ankenal jetim bolçu da. Anın dastorkonundağı et, nan aram emes, adal kakılayınlar, adal. Oşonu biz jep alışыбыз haram. Oşon üçün kebir sahabalar mınday dedi. Men akelel haram asat cevarihu şa'em ebe. Kim aramdı ile jep ala turgan bolsa, je giyip, içi, je paydalanalı turgan bolsa, qalayvı, qalabayvı, müçösü ağa başı ibe qalat eme. Müçösü başı ibeyt, meysi başı ibeyt, közü başı ibeyt, kulağı başı ibeyt, murdu başı ibeyt, müçölörün bürösü de başı ibeyt alır. Şunu bir bilgiler. Oşon üçün aramdı jegen adam, müçölörün başkarıp namaz okuy albayt da. Şunu bir bilgiler. وَمَنْ كَانَتْ تُعْمَةُ حَلَالًا اِسْتِقَامَتْ جَوَارِحُ وَوُفِّقْ لِلْخَيْرَاتِ. Kim adal alkın olsa deyip, adal jese, adal itse, adal giyinse, qalayvı, qalabayvı, müçölör ağa başı et. Jalan vuffiqat lil hayrat, Allah Taala anın işin iyilik tügülüp koyat. Allahu akbar. Adal tişten meneli Allah Taala anın işin iyilik tügülüp koyat. Ebu Abdullah en-Nebaci, Allah öz mehrimin alsın. Khamsu khisalin biha tamamul amel. 5 iş var. Şu 5 iş menen insanın özünün jaşoosundagı amalı, jaşoosu top toluk bolat. Bütün. Birincisi kaysıl? El-iman bi ma'rifatillah azze ve celle. Allah'ın bir cana bar ekenine iman keltirүү menen Allah'ın hukukların bilүү. Allah'ın bir cana bar ekenine iman keltirүү menen Allah'ın hukukun bilүү. İkincisi ma'rifatul hak. İslam'da iğne cibine çeyin bilүү, çındıkta, hakikatta. Üçüncüsü İhlasul amel lillah. Bardık ibadatı kalis Allah için jaso. Dördüncüsü vel amel ala sunna. Peygamberin sünnetine layık amal kıluu. Bu degeni peygamberin sünneti menen jaşoo degen düşünük. Bu dördüncüsü. Eman kırkısı. Beşincisi aklul halal. Adal jeşleri bilek. Adal. Akırkısı, en negizgisi adal menen toktottu. Demek uşul 5 nesi atkarılsa deyip, adam balasının bardık amalı toluk bulat. Namazda toluk bulat, orozosda toluk bulat, kayrımdoluğu da toluk bulat, zikiri dağı, salavatı dağı, tilavatı dağı, büt barı toluk bulat. Eğer de Allah Teala'ga iman keltirip, Allah'ın hukukunu bilip, biri aramdan jep koysa, anda amal toluk bolbaydı. Karam. Biroq 5'e toluk bolğonda gana anın amal toluk bolat. Maymun ibn Mahran mınday deydi. La yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min ash-sharik li shariki ve hatta ya'lam min ayna malbasuhu ve mat'amuhu ve mashrabuhu. İnsan hiç kaçan takva deb eseptelbeydi. Bizde takva degende koldu kuşurup, başta enkeytip koyup, buna şimdi sürküldüp oturganda aytat da bizde. Ança-mınçalar, derviş dep. Yo, al takva emas al. Al beli orup kalgan, oylanıp durat al. Çarçap kalgan baytı or. Takva insan kanday dese, takva insan iki şerik bir iş başlap dur. Ortak akça jıynap. Menden da, azamattan da. Ököbüz 10 000 so'mdan ortaga koyup çıkartpız da. Iki şerik bir-birini gözömöldöp, alıp atkan nersesini satıp atkan, satıp alıp atkan nersesini bir-birini gözömöldөгөндөй insan özün nafsın gözömöldömöyünçe al takva bolbayt dep atat. İki şerik sodada bir-birini katуу gözömöldөгөндөй insan özün nafsın katуу gözömöldöyünçe al takva bolbayt.
Da qanday dese, kiygen kiyimin, jewatkan tamagın, içivatkan susundugun adal aram ekendigin ajıratkanda gana uşul takva dep esepteledi. Oşonu adal alkım deydi. Elibizde bir jakşı söz var. Özü bizdin babalar uşunda bir süylegen tilinde möörü var dep koyattık ko bizde. Mıntip aytadi. Aram tamak aş bolboyt deydi. Aş bolboyt degeni bul sinbeyt degeni emes. Al aram tamak adamga tamak bolup anı bir butuna turguzup, jaşoosун оңдоп, tukumulay turgan, erten gelecekке bir gep söz bola, mындай mıktı söz bola turgan tamak emes aldı atadi. Karam, Kırgız uşunda sonu süylegen. Aram tamak aş bolboyt. Filosofiyalыk manysy öte tereň. Hudayfatul Marraşi mындай deydi. Cima'ul hayr fi harfayn. Jakşılıktın büt bardyk jyýyndysı, bizde misaly jyýyndy dep koýup, tuğundu, jyýyndy, eň akyrkysy. Jyýyndysı, jakşılıktın jyýyndysy ekele işte dedi. Ekele işte. Karap koy. Birincisi, halul kasra, sen jep jatkan sındırımda dedi. Bir sındırımdan. Sen jep jatkan sındırımdın adal ekendiginde, anan jasap jatkan amalyňdyn ihlasynda. Usul. Jakşılıktın toptomu jyýyndysı ekele nersede. Sen jep jatkan sındırımdın adal ekeninde, anan jasap atkan amalyňdyn ihlasdygynda. Kimge arnap jasap atasың? Elge arnappı, elge görsetippi, atyňdy çygarayın dep atasyňby? Aýtor uşunday. Men temany başında şaytan ani tek koýgula deyit dedim ele. Men hemen soňa geldim hazır. Karap durun. Yusuf ibn Asbat mınday deydi. İza ta'budu'ş-şab, egerde bir jaş jigit ibadat kıla başlasa, oho, ibadat kılgany bu şunu ibadat kılat eken, katu ibadat kılat eken. Yaqulu iblis şaytan aga mınday deydi. Şaytan aga emes, şaytan janındağı armiyasından jokerlerine. Onduru min ayna mat'amu. Bir saresep salıp koýgula, jegen tamagy kayaktan eken munun. Allahu akbar. Karagıl etiyat bolgula innaýyndar. Şaytan armiyasına ayıp jatat. Kebirkiler evet şunday bir namaz okup atkanda bul jaktagı özüňdi kiçine sezip ketesiň go. Dua kılıp atkanda özüňdi jaman sezip ketesiň da. Şunday bir mıktı dua kılat. Tek gana şaytan uşunu aňdyýdy. Emne dep? Tamagyna saresep salyp koýgula. Fa in kana mat'amuhu mat'amu su, egerde anyň jep jatkan tamagynda gümen bolsa, aram je adal ekendigi bilinmegen gümen bolsa, aram emes. Aram je adal ekendigi bilinmegen gümendүү nerse bolsa, giyiminde, suusunda, oturgan töşögünde, tagıngan saatında, aytor, gümendүү nerse bolsa, şaytan armiyasına mınday dep aytat deydi. Da'uhu la teştegilu bih. Anı aldayın dep wagtyňyzy ketirbey, da'uhu tek koýgula. Da'uhu yeştehid ve yansab. Tek koýgula, al kayratlanyp, hareket kılıp yansap, özün urgulap, özün tüýşükö tuşuktura bersin. Tek koy, kıynay bersin. Fakat kefakum nafsuh, anın alkımı aram eken, tiştemi menen urtamı sındırımı aram eken, bul özü silerge jardamçı bolat der, karagıla. Bul özü silerge jardamçı bolat. Tegele koy. Kara. Oşan üçün adal menen, adal tamçı, adal urtam, adal kükum, adal sındırım, adal tiştem bola turgan bolsa, şaytan andan ja boyu kaçat. Aldagan hareket kılar, birok ja boyu kaçat. Eger kiçinele bir жерden aram bolup kala turgan bolsa, şaytan emne deydi? Tegele koýgula, bul bizdiki. Bul bizdiki deyitken şaytan. La havle ve la kuvvete illa billah. Yahya ibn Ma'az, at-ta'atu khazana min khazainillah. İbadat bul Allah'ın kazınalarından bir kazına. Argında ibadat, namaz bolsun, roza bolsun, başka ibadatlar. İlla enne mafatiha dua. Oşa ibadatın açkıcı
dua mаңызы ең барып тұрған жері дуа, тілек. Құдай Тағаладан намазымызды қабыл қыл деп сұранабыз, оразамызды қабыл қыл деп сұранабыз. Намаз бір қазына, анын ачқычы дуа деп атады. Бирок ең тоқ етер жері ва аснануху луқмал халал. Болғаны шул ачқычтың тиштери адал тиштем деді, қараң. Ачқыч, мына ключ, ал дуа. Ошол ачқычтың ол жақта мында ыдыр тиштер болуш керек та. Салғанда тияққа мында бұрағанда. Ошол кичинекей ыдыр тиштери, ошол адал тиштем, адал ууртам. Ошол эле боло турган болсо ачылат деп атат. Намазың ачылат, кабыл болот. Ошон үчүн Абдуллах ибн Мубарак мындай деди, катуу сөз. Ушуну мен аяктайм. Радду дирхам мин шубахатин ахабба илейе мин ан атасаддaq ب100,000 درهم و100,000 و100,000 hatta balaga 600,000. Менин үйүмө кирип келген адал арам экендиги билинбеген bir теңгени чыгаргыла деп үйүмдөн чыгарып жиберишим Аллахнын жолунда 100,000 деп отуруп 600,000 дирхамды кайрымдуулук кылгандан ошол артыгыраак деп атат. Чыгарып беришим. Карагылачы, кагылайындар. Үйүмө кирип келген, акчама кошулуп калган bir aramda айткан жок. Арам адал экендиги билинбеген күмөндүү bir күкүмдү же bir теңгени чыгаргыла, таштап койгула сыт калып чыгып деп ушу чыгарып жиберишим Аллахнын жолунда 600,000 дирхамды кайрымдуулук кылгандан артыгыраак деп атат. Карагылачы. Ушундай бололу. Адал алкым, адал тиштем болгонубузда гана биздин ибадат кабыл болот иншалла. Ибадат, намазыбыз Аллахнын казынасынын bir казынасы. Анын ачкычы дуа, ошо ачкычынын учундагы тиштери адал тиштем, адал ууртам экенин эч качан унутпам. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله